Mlungu. Lalela Mlungu, noma mina sengibenzela lempilo ukuthi ngumucha amantombazane agula bafisha amaningi afuna ngendlela engafani. Amanye abuyiswa ukuthi akubelelelanga abazali besakhula. Umzali ekutshela kahle ukuthi usebenza izinto zabantu abadala ngenkani uqhubeke ukwenza ngokani. Kubuwe manje umuntu uyayisola. Omunye sasibhedlela yabo. Amaningi bagula ngekhaya. Kodwa bafuna ukuthi abanye iningi labo seyivumile bona. Ngakho bafisa amajongo aselezivuma ukuthi ijongo nejongo lithathe usanalalo yohlala phansi utanginaba futhi ngiyamtholela ngoba nisana yethu ngapho sengila futhi bofishi yabo mase ngizwa kanje yebo leyo wabo uma ufishi nakhona cha ungajiki ngithi angibona nangayi lo fishi bonke bagqoke kahle lo fishi olukahle awungona lo fishi okuthiwa yini ngamajita namanye amajita ngoba ngeke ngithi ijongo nje wewe ubaye nefishi noma ngishawungula ngithi yabo lo fishi noluba yabo bese ngithi khona ngoba ngifase ngithi yabo kusenyuka kahle nje ngoba into ngizoba nami ngijoba ukuze kube lula nje hayi ngiyidona phela bese ngijoba ngokutshale ngizongifisa ngale ngihlaziya ube bafuthi yabona lento into ngikhipha ijoba ngidala uzengifisa udinga ukuthi ngoba ngiyomboqela ngiyotshiwe mhlawumbe ukubona ukuthi yabo uthile uthilo gadanyona leyo manje abantu basejoba umuntu ajoba nje mhlawumbe uyilento acabanga ukuthi wena uyiyona kanti awuyona leyo ethi sebona uyona into umuntu ubeyiyona asekho wena xa masinkulu ngokuhamba kwesikhathi ashintsha manje inkulu injalo nje mafethu yakho ngilokhu uyijoba basuba yilaba abaqhamuka bazongena ngesifisa 2005 kuloku 2023 sila sithele ukuthi bakhabadala uthi moyo ijongo intombi lusayi hayi man intombi yobile ukuthi abafuthi wenza 2024 manje uthuthuza kanje lithi ngefana yabo shaye uJoju C Joju yazi kadawazi yona nje yazi dinake into nabafethu noma intombi bayingibloka ngoba ngithi namanye ngibloka intombi shino bloka ku WhatsApp Facebook Instagram ku TikTok ngibloka nanokuthi ngifonele libele ngincane yabo angilibele mase umuntu uhlongiblokile kahle kuzoba kuhlungu namhlanje yabo ishi ungiblockile kusasa ngiyavuka ngiyasweka the day after ngisonka kakhulu nakuqala kanjalo yabo ngoba baningi abantu la manje ezothi mhlawumbe wena kuphela ibhishi ngafike ngebhishi ngitholele ngcono ukwazi so manje lesidindi lesi bantu lombhalo ubhalela emva kwami bafuthu isidindi lesi sisidupho ngasistraight lesidindi njengeningi amantombazane yabo lesidindi ngani mhlawumbe mhlawumbe ngoba phela ngoba ngiwa kahle bangizwa ngale kwefoni cha hayi lokuthiwa kahle ngoba ngaqale ngomWhatsApp yabo mase ngiqede ngomWhatsApp ngavela nginamba yakhe yabo sawatapa masisathi sawatapa ngibona ku TikTok yabo ngamlanda phela ngamlanda phela cha ngavela kwilo ngabokuda ku-account yakhe ngoba ngamanga ngafika social media yabonga ngidabula nawajonga ukuthi awumuntu adidwe lokho cha yabo okay shiyani lokho yabo kwawukuthi sathoba boncha amqonda kusale 2018 na 2024 yona nje asasixabanisana yabo umuntu adaza ngidoko
Mina futhi mina noma ngibloga yabo ngoba sengisho noma ngibloga hawo kuba yona yodwa kuba ukuthi uthola istima yabo ngiyawuza ngibloga mhlawumbe mhlawumbe ngizodela phansi ngikuthamele ngixolele idawu ngixolisa ngibloga yena mina ebhishi ngitshela ngiyayisaka ngiyabona nawo mina ngidinga ngibloga mhlawumbe kuzobe into enkulu ngibloga hawo ngicela sawendayi istima leso asikho kumina ngibloga ngaphaya hawo engafu mina ngibloga mina hawo ayilima ngicela ngokhala ngiblogi awuseke mana ngizonto mina ngibakho ngisweke ngipha ngishekile ngazi khona umunye ozochazela yabo khona ozochazela awubathi yenza noma yini kodwa khona ozochazela yebo leyo ngicela ngisho kahle ukuthi akhalishas uthi lapha yedwa wekhaya ngicela ngomcenga ngengeza WhatsApp kunjalo umuntu abuya la TikTok njengoba nibona nje usozongibhaya beta ngihlukane naye phansi mfethu amana ngixayela nje lo muntu lo ungidokhe kwatyapo uyabuya futhi wenzakalani mhlawumbe iphunga lami lodinga kamnandi senzela avela ngabeke ufuna uchaza kamnandi amazo umuntu abuye okay ngimbhalele ngamtshela ukuthi akufethu wena mfethu wena ngiyangikhohlwa wena khohlwa wena qala impilo amazolo ungibuyisele ngobani mina ngibole nje bengisho ukuthi iqomba kakhulu nangile yebo don't just xamanisa le baba ukuthi sengingani isicelo ngamgloba mina abafethu umuntu engingani isicelo mina la go Instagram TikTok WhatsApp hayi WhatsApp la ngiyablock nabo kodwa WhatsApp ngiblock mina lokho bafethu WhatsApp asibukhaya cela ngididile umuntu bafethu WhatsApp becela mina ngidelete number yakhe kodwa WhatsApp nokubana umuntu amsekumbuksile idatha umjengisa cha awusekho kuyena nowabona na ayibonele ukucala umuntu ayekho kumina yabo ukuthini uza block yena uzathikela block ya adelete number hayi lento yeni ngoba nemqondo wengane umqondo omncane umngako mina nje ngenza njalo mina bese ngicela kunjalo nje hayi lento manje sibadala masalo idlala nama-toys sibadala bayabafunda kwenda ukudlala nama-toys ndakudlala open gate ukuthi sigebengu ngiyajaha ngibamba ngisondezwa aphunywa ngiyajaha hayi ama-toys onama ama-toys ongiphelela lathi ngothi ngifuna ukudlala ama-toys adlaleni mina kodwa hayi dilize bhoza yami ngiqaphe bhoza yami ngehlise bhoza yami yobe ngathi uyadlala mawujangebo njani dilize ndilelo bhasi mina bhoza yami yabo ungisize nje ngokuthi bafethu uthanye into engicelayo la uthi ungiblockile ntombazana uzohlangana nami emgaqweni wokumaketha ukuze indaba yempilo ngiblockile ngeke qala into eqeda into eqalile hawo nami mangibhlocka ngiyadlula ngathi angikwazi ngiqedela yona into eqalile so please bafethu singawuthanda singalwe senza nini 2023 mase 2024 indaba okwenza nini hey yabo masiyangisiza ukuthi utshele umngane wakho ntombazana ukuthi avale la ngemuva engalokho ekhohlisela abafana ababhokile lapho evule indlela evale ingubo ebanisha